мы готовы представить 5 лучших названий, которые будут предложены для всеобщего голосования. Это название «Великий Булгар», которое было предложено ученицей из города Уфы Азиля Басариева. Она ученица 11 класса, и в связи с тем, что идет учебный процесс и живет она не в городе Казани, к сожалению, она сегодня не смогла к нам приехать и дать обоснование своего названия. Второе – это название Хан-Палас, предложено Рустамом Хазрат Хайруллиным, город Казань. Третье – Караван-Сарай, предложено Сумбель Гафаровой, город Казань. Четвертое – Алмуш. Данное название предложено студентом Ленаром Султановым. Родом он из Пермского края. Ныне является студентом Казанского института экономики, управления и права. Также сегодня у него не получилось к нам подъехать. И пятое название – это название Кулгали, предложено Фондом Возрождения. Его представит сегодня Валеев Разиль Исмагилович, член попечительского совета Республиканского фонда Возрождения. Bulgar yerinde bizim tarihi devletimizin, burunlu devletimizin tarihi falasında tüzületirgan konak yurtunun ismi de şul tüvekke, şul tarihi tüvekke tengeli bir atır. Şul kadar bu bizim halkımızın kumulüne de ruhuna da yataşlı bir atır. Kulgali ol Tatar halkının en büyük şahslarının birisi. Her halkının biz büyük şahsları boyunca her halkımızı sebeğe veririz. Ruslar degaj İngilizce Pushkin'le, Lermontov'un, Dostoyevskiy'le, Tolstoy'un güzelliğine getiririz. İngilizler degaj Byron'la güzelliğine getiririz, Shakespeare'ni. Fransızlar degaj Napoleon'la, Balzac'la, Montesquieu hem başkalarını. Nemizler degaj Goethe'ni, Geine'ni. Tatar degaj biz en birinci şiratta Tataristan degaj, Tatar kültürüsü degaj en birinci şiratta Kulgali'ni, ondan sonra Tokay'ını, Mustajelitlerini güzelliğine getiririz. Eğer de Kulgali ismi verilse bu konak yurtuna, bu birinci şiratta bizim halkımızga ihtiram, bizim tarihimizga, edebiyatimizga, sanatımızga ihtiram verildi. İkinciden bunun mağlumati bir ehemmiyeti de var. Kulgali ismin okugan kişi bu atilge, bu konak yurtuna kelgach kim ekanligini imalatlar bilmeyen kişiler kızıksına başlarlar. Ondan sonra tağın bir narsa, bugün günde Bulgar şehrine kelgach, ana müziğine kirgach bizni kim qarşılar? Bizni Kulgali qarşılar. Şuna göre bunda argumentlar bek ko'p. Eğer de Kulgali ismi verilse, bütün yoqdan da bunda to'g'ri keladi. Kulgali bunda tug'an, bunda o'sgan, bunda yashagan, bunda ijod etgan, bunda vafot bo'lgan. Şuna göre qaysi yoqdan kelib qarasam da Kulgali ismi bugün günde bu atilge en kolay isimlerden birisi deb sanaydim men. Qolgan isimlerge de otamalarga da benim qarşılığım yo'q, ama lekin Kulgali bunda en kolay